Arad si kay namin, kabalayan kon taga Pangasinan. Sakay simban, panangaro. Lunes, nun akapan kabata. Martes, akapan ng mga langula. Miyerkules, imbagam supanangaro. Huwebes, taninubatan taka. Biyernes, natnatnuya arua. Saray puso taot man kakansuna. Sabado, sikat tayo kapanbaungan. Tan ka sa bisimba, imbatikan mo akla. Agaylay plus, yain sabim, inyilis mo agaylay plus mo. Naugi pakya ka abay taka, kabangon ko ang gapo kala. Agaylay plus, yain sabim, inyilis mo agaylay plus mo. Say panangaran niya agaylay samit, at sa tuy kirla abanang yami. Lunes, nanakapan kabata. Martes, akapan ng jangan langula. Miyerkules, imbagam supanangarong. Huwebes, tan inubatan taka. Biyernes, natnatnuya aruan. Saray puso taot man kakansyunan. Sabado, sikat tayo kapanbarungan. Tan ka sa bisimba, imbatikan mo akla. Agaylay plus, yain sabim, inyalis mo agaylay plus na. Naugi pakya ka abay taka, kabangon ko ang gapo kala. Agaylay plus, yain sabim, inyalis mo agaylay plus na. Say panangaron ya agaylay samit, ut sa kay kirlap abalang ya amin. Agaylay plus, yain sabim, inyilis mo agaylay plus na. Naugi pakya ka abay taka, bimangunak yang gapo kala. Agaylay plus, yain sabim, inyilis mo agaylay plus na. Say panangarap ya agaylay samit, ut sa kay kirlap abalang matya amin. Salamat.